Kasan tarik mintau benai jeliu arhajar arpusau, kadi kesngi kebahasa telak keperthai, ki bor sorkar, ki riu it mariang, bat ki kenhon beper, ki rakhi kerpang ye keni kesngi, kum kesngi ban yalap ban penne bat yada ye kemiram au, bat ke jinglong jingman ke mariang, kesngi kebelatip kum ke World Environment Day. Kawai ni kijing rakhi kabala yo ban saki kadai kabala pelong da katanat Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kabala rakhi ya kani kesni hapdeng ki officer bat ki nong tre jong kani katanat da kaba pelong ya kajing pen khot ya ka saudong saukun bat kajing pen khot ya ka wadut badan marjan bat ka office tre kam jong kani katanat. Theme Muslim kalang land restoration, desertification and drought resilience. Land restoration, kemudian land restoration. There is a land ini kadang kajaka. Belang have restore namar. It is understood bakalang kalau deforested, lini mdonshu, ide mdonshu ke ege. Teman-teman restore in a way what? Ni haban restore ni haban thung biang ye giding bangila pom pathar. Tingin haban penhapan san bang itu giding. Sakawai kan tim on desertification ru kawan kumjui nama menshwa tinggi i kidom spaus nem menshwa hidap di giding gisi hadin arhaus nem ni spaus nem hadin lalong risiap dan he takata gade jumut Banya kun persyahi na kajing penjaklia ya ke saudong saukun jang ka meiram au kajing penjulori ki telong kajing penjabo ye ki wa bat kajing pompathar ye ki ding ki set ha ki klau bat kajing wan kajing kala jong kamariang don kam kajing trelang da bon teli ki tanat sarkar bat kawai ni kita kadairu gani katanat MSPCB kabala ban senyang kendiat ha kani kebenta bat ki wei de ki tanat Pikarul jang Meghalaya Pollution Board kamda ya tang da manta ka World Environment Day santarik Rule jingi kadai 24/7 January to December nama balai ngi implement ya ka Environment Protection Act 1986 tahapok ka Environment Protection Act ngimbun ba rules kot ka biomedical waste rules plastic management waste rules hazardous rules ter e-waste rules to ka kindi kidi kam jungi malang sengi tolong ba si bentaban celebrate entrai kemana ban train nam tagamarin tambaro sistem ni saya nama taban ya da ya kamariang tentang tangi kamandi jong ngidon ya water act prevention of pollution control act ngidon ya air act tetap kalau daily ke kamsung ini ya kan ya environment protection Hagani kesni jong ka World Environment Day ka kubor ka bakam kong sanhi ka day ye long yin long sen kumno ban penbet thamai karukom bret nyut da ka bapenya knat ye ki bapuot la ka jong ki bampuot la ka jong ki bilor bapat la ka jong ki plastik la ka jong bat kumta ter Haji Shah Kabur kadai regulatory authority
ngi de ban implement ye ke solid nakaling waste kemat ngi implement ye ke solid waste management rules 2016 tahan rai ban panjat kam ye ke waste ni ketika de kam ram jang urban lang bagi municipal tinggi ngi su oversee ye ke kam jang ki tahan rai wala kata rong ye support ye communities hakapor bangi dan fund tadang shenro in the run to involve environment di ngila support komba santai lagi government institution plus NGOs. And the biggest one bangi support kadai hapo Northeast Adventist University Dangshan. Hak bangi layarap technically but financially ban set up yuko waste segregation center. Nama baleng ibu ang tu nama kidan kumba 2000 kinong sa ang tu. Hado arah jangan ki include di students but ki colonies. Tengah try nama tu bagadai ki institution educational institution kan man raksibun kajing metoy ban kan longkun kan study center iki beru. Tala kumnang ter kan saya rap ban pensengutu iki lokal ke badan institusi jana ban ngesu bahajwai ko wis ke problem ke bamla cu ban batai te anda ki beru kali i nang tu let's say kin sa repliki di ka si community jongki te ni community bakan dan ke impact ke ba kham he aki por ban namang ngi kwa ban penlong yu to kum go role model tingila ai ban segregate ke mungkin hap segregate na du na the first unit is the family unit na family unit kin mantra pada situation bin segregation nang tu ngin sataya bade bet ki company zene ki recycler ki bala ban dispose ki in a scientific and environmental way Nalor ki jhep ki bapuot bat ki bampon ki tiar electronic ru ki balas new kinthop nadu ki mobile ki balas new ki core computer ki wire electric o battery kini lei ki long ka ba khammen saw la da bread klumari ki shaka saudong saw kun khantam ki ru wa I think everyone have this one at home. We use it during COVID time. That's all for today. And then yes, the report. yang pusing mal kai i ban kong long shap ta kadai ka land pollution ka water pollution da ke pibo ni gitu ke dong ke air pollution nama itu hi dagi EVs daladi let's say kila ban long ki bam mensau ni bam lang harmful anda pilih expose ki po environment so slap sya ko ki kadang ke reaction kini kita ta kimi sibun jaki harmful effects but ki health issues junction ngi dan penlong ka wai ka workshop ke batang kong bat kalong ka bajak bado kata ni penlong kan nyau tarik ladang bangkalang po Shillong Club nama balai ngi na po mi khaliaro barok kami khaliar ada ka wai ni ki state ke balai depsna inventarization jong EVs very one of the few states tangi singosorong ni kata lam bagajing trace tom jong officer jongi layo hakato sing bangi penlong yang EVs workshop artak ni release ni inventarization tahang tu ki stakeholders ke multiple stakeholders ni ya nadu ki private firms hadu ki government offices hadu ki PSUs all in all ni ya taki attendance ki long close to 150 amma ki dei ki ba ada top level kin sa disseminate lene kin sa long kum ki master trainer in their own unit kamasej kalau ka basha hi ba ngin dia trailang ngin job lang nama ngi tang ka office ngim la ban le ka benta ka babon hi ngin long tang pun pinang galam hantai anlong ki bajam nginan kam bagi we kin bun dan din kin I support lang telong ba ka jing support ba ka jing ajak lenti lang jongi ngin puan sa katam